Wat kwam er dan zo weer uit? Onrust van het We hebben deze. Mijn schoonvader, die heeft ooit als bijverdienst gehad. Omdat hij zei... Yes! Bravo!
Questo schenke Darko Sarze? Aha. Bravo. Porco da stupi, ma pataglia, Nee, 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 nee. Ja, bis nach in Amsterdam, maar vorne Where are you? zijn
Ja, ja. Ajde. Da nas Može po samo. Daj šajbo bruzem, šajbo bruzem. Ej, za šaje. Nazaj prišel, prina. Da bolj moči jaz, glej sem, da te vidim. Tukaj smo, bravo. Daj, kar gas, se ni. Ali gradi zdaj? Ni dvakrat. Ej, pazi. Idemo govoriti pri zdaj v naračno obrno. Zdaj pa bo res obrno. Chiam stesso. Ne veš kaj je to, če bi še ljudi potrebno. Lepi, idemo stvarja, zastavo. Ne, da ne bi most razbili. Za tega, da ne bi most razbili. Tole na. Naplasej. Andreja. Cheese. Voda pa nikaj preveč užitno. Izgleda, da ne bi skočili, se vidi kar nekaj čisto. Ano, malo posnet. Ja, tudi mene. Mah. Ha? Ne bo nekaj strigati. O, putka! Hola. Ma Augen was dober. Aha. In former days, there were many beer breweries situated along this canal. The many houseboats in the canals are part of the city scene. At present, there are more than 2,000 houseboats used as permanent homes. Most of them are hooked up permanently to the city water supply and have gas and electricity connection. A drain connection is missing, so that the sewage is disposed of directly into the canals. Sam previje nazaj, pride na nulo in je spet nedovolj. Ko pride do konca. Zdaj bolj brez veze. Ne, potisneš pa sam. Brez veze. A potem pride do konca, Ja, samo. Imajo gor unes, da lahko bor dvigneš, ne? Ker se selijo vse skozi okna. Tako isto kot Hamburg. Kot Hamburg, ne?
tako najbolj enčak iztegajo. Ti se moraš tako cajta reči, da ti na koncu pleca pa zdaj pa pa daš skupaj usta. Pa tako glupo izpadeš na sliki, da ni za nikamor. Kaj? Jaz sem pa sploh ne se kaj ne. Tukaj Sam visi. Kam? Hvala, lej. Prevrnila se pa. Gdje je najmanjši kanal, gdje sem stal na karti? Gdje je kanal, gdje so stavbe kar do vode, ne? Tako ko pa ni. Ko smo stali vsi. Ja, pa kjer je 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdaj jih je. Smo na glavni cesti. Oni so se usedli na spete pred vratom. Pričal, ne? Da šel nismo mogli sprti. Ne gre več, zdaj pa res ne gre več. Ja, Jurca. Ja. a smo dokrmil. Pa 3 zvezdice. Koliko je?
Hotel, ne? Ma ni res, ker bordel pa so... Kaj to pomeni, 3 ali 6 zvezdice? Zdaj imajo skoraj vse tovornjake, imajo 4 osi. Na prve 2 zavija. Vezijo sem bil enega na 5, in še v sredine. Ja. Saj smo še. Evo, raz pa smo se pripeljali nazaj, da bo... Zdaj pa tako zročno obrnemo. Bo se pa ne. Bo zdaj ne bo krače. Ker malo obrne, ko naslednjo furo prelazi. Ja, dvojko. Popraži ga. Ravne. Opet sem. Kaj se otroci, ko bi rekel, sem prej došlo v kafič, sem rekel. Ne,